Kuma kaunti ya Embu ni baritete uge bwao bwegirwa aria ruria rukuoneka kuthundia gatigati ka rais na mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Pamwe babo ni bonanitie kuregana na untu bubu bakiuga bugatonywa siasa na bwithire ni bwa kuguna antu kiumbe bangi nabo bakiregana na mwerekera jojo. Mukaririgiti wa kiama ya biashara niyo Kenya National Chamber of Commerce rutere rwa Embu mugomate akiaririria untu bubu ugite rwaria ruru rugachokia Kenya aria yari rwa kwithirwa rukiganwa kirima antu jegie thirikari. Rita Mwaniki ni akurikithia nkuruki. Nitukienda kuria president nondu ogu maraugira ati ni marenda gwetana niguo maranirie miaranirie ria tungienda kuona thaa ino egikika tia President Ruto na Raila Odinga, tia opposition na andu aria mai Kenya Kwanza kana thirikari ya UDA. Turenda kuona maongezi kana maraniria maria makinyaniritie wendi wa mwananchi wa kawaida. Miario ino president arenda gwita Raila niyo Uhuru etire Raila 2018 na akiake na umara gukumbere gutanga akiuga nimetupwa nje nimesukumwa akwenda gutusukumira Gachagua nja then ni athie na miario na mbere, lakini aririkane 2027 uchaguzi uria ugekwa ugakwa we determined ni uria president akurani county reno kwambiriria thaa ino nginya thaa icio. No miaranirio uria turenda ni atwite twitwe raia ete raia ni auge tumwandikire ni ete micemanio iria konie muraia tiria konie wana siasa niguo mavote gwitongia na kunyitanira ringi. President, national dialogue huko kuma Mount Kenya East ni more than welcome. No, Mr. President, ana tutayambiriu national dialogue ni wega to disclose issues iria twinacio tandu wa Mount Kenya East. Previous regime ya Uhuru Kenyatta ni sideline le andu wa Mount Kenya East. For example, Mau Mau Road, area ya initiative ya kuririkana mbare ya roirwe tugikombora thirikari ya mbara ya Gikuyu Embu na Meru. No area initiative iyo yambirirwe ya barabara icio ni matengire Embu na Meru. Turenda Mr. President, tura request national dialogue kiaririrwa barabara cia Mau Mau Road ni ciagirirwe guka all the way to Embu igathiuruka Meru igacoka ringi Gikuyu, na that is going to bring unity na weko guo ni tukwigua twi happy na ni tukura tukurumiria wega. The other thing twegure the other time wathiire Kenje wathiire kundu gwitwa Narok ukimera resources cionthe cia Masai Mara ni cia andu wa Narok wira ande makandika kwa ni ya Narok. Bia irio sanagua a big portion of it ikathie sa kwena county government ya Narok. Ukaroria Mombasa wira uria mwingi wonekanaga kuma Mombasa ports uthiesaga kwi andu wa Mombasa jumuiya ya Mombasa. The same way quick corporations existete they know different counties either here in Embu, in Nyeri, in Murang'a, in Meru. Turauga those corporations must also benefit the people. Kenjen ithondekagira thitima Embu na Mr. President, national dialogue yagiriro ku address that issue ati andu wa Embu, andu wa Mount Kenya East, andu wa Mount Kenya in general magiriro kuvewa first priority. They know employment, they know Kenjen, magiriro kuvewa first priority. They know kuvewa opportunities cia business, they know Kenjen. Nondo the same way Masai Mara exists in Narok na andu makavewa opportunity ko the same way Kenjen exists here na twagiriro kuvewa opportunity so that watu wetu waweze kusonga mbele. Gatuzo tire na dialogue yetu ya Gen Z kana millennials kwarerio ni Raila ke aina mugomo wake na mathondeka kindu gitagwa nandiko mathi bomas tuwe ona tutire na kindu turenda twitwe tuke twikare nthi na Gen Z na raisi tumwerithi ura turenda na thirikari ira kuthondeka a make sure kumagia national nginya na county ni ra include youth kana ni Gen Z makoro mai thirikari ri tendo ni part and parcel thirikari ino ni part and parcel wa Kenya ino. Hii Kenya ni yetu sisi wote, wacha tuipeleke mbele sisi wote.